Юа Кырым телеканалында хаберлер жанлы yayında. Студияда Фириде Сейдаметова çalışa. Киевде канунсыз Кырым самооборонасының иштиракчысы яккаланды. Жиылған избатларға көре оңа қабаты қындаға беретілді. Рус арбилеріні ишғал етілген Қырымда канунсыз тәлімлер кечірді. Ишғал етілген көйлерде сусыз мәселесі. Соңра есе құюда су жоқ деп айталар. Қайда жоқ олды, біз не япайық? Киевде оқу қорчалайчылықлар канунсыз Кырым самооборонасының иштиракчысы 34 yaşındaki Александр Рашевалы тұтылды. Бұл вақытта Кырым Мұхтар Жұмхуриеті прокуратурасының баш муавины Евгений Комаровский айтып берді. Оның сөзлеріне көре тінту вақтында шубиле шақысының евінде оның қабатына таздықлаған арби билет, весекалар ве башқа шейлер тапылды. Жинайыштың фигуранты Ялта едімдегі блокпоста олғанынан белгіленді. Шу блокпоста о Ялдаға кеткен инсанларны тоқтатып, весекаларны тешкіре, машиналарны тинте еді. Жиылған избатларға көре оңа қабаты қындаға беретілді. Прокуратура оның қабатына махкемеден огунет таздықлайжақ. Ишғал етілген Қырымға Русия президенті Владимир Путиннің учағы келді. Бұл вақытта Флайрадар сервисінің малюматына көре Бихус инфо хабер етмекте. Эра 96-16 номералы учағы Москвадан Ахмеджет авиалиманына қонды. Руш журналистлерінің малюматына көре 2003 жылдан бұл учақ тек Путин құлана. Айны заманда шымды ишғал етілген ярымадада Путиннің құдасы Украина халық депутаты Виктор Медведчук болуна. Бұл малюматына бізге Медведчук матбуат кәтібіні Олег Бабани таздықланды. Оның сөзлеріне көре депутат Қырымға апайынен келді. Медведчук семейіз янларында бұйық еві бар. Анда айле 2012 сенесі журналистлер қаршылаған еді. Русияның Қара Дениз флоту ишғал етілген Қырымда арби тәлімлер кечере. Бұл вақытта Русия Мудафа назирлігі хабер етмекте. Опук арби аланы янларында ишғалжелер радиация, химик ве биологик истихбарат тәжірибене артыра. Зерлерген кечіп думан қапысы япқаға окренелер деп хабер еті назирлік. Тәлімлерде 500-ден зияде арби ве 100-ден зияде техника иштирак еті. Русияның Ростов-на-Дону арби махкемесінде Хизбут Тахрир давасының екінші бақшысара группасы кірген мабуслерінің ишлері бақыла. Бүгін Хорчалав тарафының еді шат чықышта болынды. Олар арасында сияси мабуслерінің ақрабалары, құмшылары ве ожалар. Адвокатларының сөзлеріне көре шатлар мабуслерінің Хизбут Тахрир тәшкілятына айыт олғанлары білмей верететі. Допросили 7 свидетелей. Еді шатны сорғыладылар, олар махкүм етілгенлеріні яқшы тарафтан тефсерледілер. Шатлар олардың раскелгенлерінде оларда тек яқшылықны көрділер. Mesela Сервер Зекерьяров мектепте физкультура ожасы олып çalışaydı. Оның ақында шатлар тек яқшылықны айттылар. Ич бір ярмайлық айтып оламадылар. 2017 сенесі октябрьде ишғалжы ФСБ хадимлері Бақшысарайда Қырым татарларының евлерінде бір sıra тентувлер кечірді. Тентувлерден сон Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемед Билялов, Сейран Салиев, Сервер Зекерьяев и Ернест Аметов тевкif етілді. Ярым елдан сон ишғалжилер Дай Эдем Смаилов и Сервер Мустафаевны тевкif етті. Оларның әпісі ишғалжилер Русияде ясақ етілген Хизбут Тахрир тәшкілятында иштирак етуде қабатлай.
Aynı zamanda işgalci hakimiyet aviasiya yardımının yağmurlarını artırmağa istey. Bu maksat için onlar 25 milyon ruble ayrıca aula. Da evvel Kırım'ın işgalci yılbaşçısı Sergey Aksyonov Kırım'da bulutlarını artıracak uçak yürüyeceğini ilan etti. 1800'den ziyade insan işgal edilgen Kırım'da susuz kaldı. İşgalciler Ahmedjet rayonunun Mirnaya koyunda fevkalade vaziyet ilan etti. 2 yıldan beri devam etken susuzluk meselesi bugün son noktasına geldi. Tafsilatlı Jalevhamızda. Вот 9 часов машины нет. Мы тут жаримся под солнцем. Сейчас уберу, сейчас. Plastik şişeler ve kopkalarının uzun nevbetlerde. Böyle şekilde Ahmedjet rayonunun Saraylı Kiyat yani Mirnaya koyu sakinlerinin kunları keçe. Endi bir haftadan beri anda suv yok. Нам никто ответа толком не дает. Все молчат. Kimse cevap vermey. 5 gün sustuk sonra ise kuyuda suv yok dep aytalar. Kayda yok oldu. Biz ne yapayıq? Binada kartlar da bar, sakatlar da, balalar da hepsi suvsuz otura. Başta insanlarga kumlu ve bulaşık suv getire turganlar. Şimdi suv temiz ama onu içmeknin çaresi yok. Onu içmege mümkün değil. Savut yumağa ayak yolga ola ama içmeknin çaresi yok. Pek yaramay kokusu var. Kartlar kun çıkıp suv almağa allara yok dep şikayet eteler. Тетя Ниночка, здравствуйте. Merhaba, aşağı çıkıp olsanız çıkınız, su doldurayım. Koyga suv temellengen kuyu sıcaktan kurudu dep ayta işgalciler. Bu meseleni çözmek için onların sözlerine göre daha 4 kuyu kazılmak gerek. Ama bunun hiç faydası yok. Çünkü yer altında su derecesi yağmurlarga göre arta. Onun için yerli sakinlerge sabır etip avadan geçmelerini beklemege tavsiye edeler. Kırım'da sonki gün içinde 18 yanı koronavirus hastası kaydedildi. Da 2 kişi Akyar'da. Umumen pandemiya başından Yarımada'da 1323 insan koronaviruska yakalandı. Akyar'da ise umumi hasta sayısı 356'sı teşkil etti. İşgalcilerinin malumatına göre 9 kişi öldü. Ukrayna'da oktyabr ayında Kenya'da koronavirus hastası artıracak. Bunu Ukrayna'nın baş sanitar ekimi Viktor Leshko takdim etti. Çünkü tamam bu vakitlarda grip hastası da çoklaşa. Sonki gün içinde Ukrayna'da 1000'den ziyade koronavirus hastası kaydedildi. Umumen pandemiya başından ise 74.764 hasta ilak oldu. 36.000'den ziyade insan tedavilendi. Viktor Leshkov'nun aytkanına göre kuzge yakın COVID vaksinası hazır olmak gerek. Ukrayna için 8 dozaga yakın tahmin etili. Ukrayna için bu ilaç kefeletli, yani mutlaka gelecek. O da bedava ya da maxsus fiyatında satılacak. Bunun beraberlikte hükümet ve ayrıca Sağlık Saqlaf Nazirligi bu 20%'dan gayrı da vaksina satıp alınması için diğer devletlerge müracaat edecek. Böylelikle bütün muhtaçlarga koronavirusdan kurtulmak için bu ilaclar vermege imkanımız olacak. İşgal etilgen Kırım'da yangınlar sebebinden fevkalade vaziyet Avgust'un 7'sinde uzatıldı. Bu hafta Kırım'ın işgalci fevkalade vaziyetler Nazirligi haber etti. Aprel'in 10'undan Yarımada'da yangınlarının karşı maksus rejim körsetildi. Onun harekette olması devamında ormanga barmak, ateş yakmak, kuru otlarını ve evler, bala bahçeleri ve çöllerde çöplük akmağa yasak etili. Kırım'daki Taygan Safari Parkı'nda Kozaydın Niçka adlı doğurdu. Bu hafta Safari Parkı'nın hadimleri haber etti. At balasını kimseni yakınlaştırmay. Onun için balanın cinsiyeti da belli değil. У нашей ночки посмотрите, какой родился очаровательный малыш. Ночка. Та-та-та, та-та-та. Ночка сразу становится задом. Для того, чтобы защищать малыша. Ну, хоть бы дала посмотреть. Мальчик, девочка.
Ой, какая ты хорошая мама. Бұнен есен мен сағлықлашам. Facebook сайым фемізге қошылыныз, ебі зіле олыныз. Көрішкенде.